Kesio bega nkemaga okuye sheikhintu alhamdulillah ada jami'a ndaberi Masr Azhar Khirijani tarbiya kulliyatu tarbiya ala halankala ada France kada ada jami'a ndaberno Créteil ada deber ada almama kunya France khay aussi sara garnire alhamdulillah sasa kada fa magister naam an bot khara nuqu khore bega maga Karabane ke ade tokora Ofaba Jibril Sago Karabane ade tokora Omay Haja Kartum Sago kempati ele lenki mana sino nyorundi alla ga hinnene alo sara suge fati ni ro firdaus ila ala sasa khara liman gebe nyambog mo système ni cheikh ma khara nokke ga daga mo be agana ko kenta gedo ko o de khara mo sugere asu kawafi angetunu nanti kega mo be alhamdulillah afatna she angana wor amena logo soninka khirisunga kundu duna dun tuwa ngono français kara agana se fandantini français nyan wolo foyere serebe gan katti se fene so khar sonin ko misidu khore na kutuba de beri sonin kan wolo fo salli kharo sonin kebe ga kama anne jatena anda se fa arabin kanne wala sasa sheikh inde kusu de beri adangita ko abubakar gere kebe ko wala agani français ani allemand ma ko français ano ما de kusu tokono France alma ma gade tokono boguna li khara no kunta sisere ko khiriji ngebe nyambo ko khara lo foni fa dogotora ko nyai iga jarani Touré Mohamed Touré France ma boga maka Marquez kera wala ado Abubakar gere kesebe ko nyambla na ke afata mpanci ko ay mega na ila khillo kenga parce que ayogon wala ori serenya tirndu kundunga haramo wala o sasalo munu ko anga dangi jami'an kilube andani ikunda ngankane anga nati français akendi université na français mais après université ni filare Kenya de ber ayo yampi ma shukran barakallahu fikum wala kada dikame be ko bon komi ga kono mo betani to waxulan takitene aga heti badal jidd wal ijtihad wal kad wat ta'ab was sabr la budda mbakati tampieñi o buguti o subuguti ken tampie geli kega sino ñerim pabari mutuni ndenge o kara jonkolano ndaga sino karagi ñano nga xoto fonne adi liti Dakar yere bo da ñinda qur'ana soral le mon xarere ma nga ki amata saalun ngir yere keñedi no ndaga kara ngir kara li da sino filanya ta di ndenge Bamako ndaga Cheikh Youssouf Diaby ngani rahimahullah bo Soufiane Diaby Faba voilà madrasa muhammadiya bon paada kem muhammadiya imaka kem muhammadiya imedo hay ngada to nya ngada madrasa Jibril Sakho al muhammadiya donc muhammadiya ke hay ke ngada naqlu katire donc kem muhammadiya ke giri Bamako muhammadiya qarano nyai nke qarano nyai minga jille nyana mudarris nganonga na sino sike qarangundi kem pallani musabaqa ngari misran ko ngada bari bo asine kamedo tankarage serendanya Allah danya o kahu soroben ga ganyano gondi voilà donc kenya karagandi nyay kendi o daga ida yanda min hanun kino ina biu ngarakat o nan daga Jami al Azhar voilà nan daga nyettino nga nan qara da sino tummi nyano nga on da licence kita o gertino nga kadi bo ga da birebe nya tampiye be o ga nya kara o ga na to na kencu ko yigande sunta kara ko ma hube ga golle sunta kara o ga ma hube da bari lemina golle ncu su ngendo khesiyendo fontana o da su da bari bo yige ndin qabilan cu hari hutu jorana sukarando jillayna yiga oda ke suda bari idan awrenia harona kenya kono xarale mon nga ka kumpa bono hay ndaka sontu kay nak kesen tu kan nan qal sintu kan nan tan nambire tay voilà ko xa yigandi kutu nyani go kinno gi gana tu fullundo fontana no da kusu yiga kara idan awrenia o buguti tampienci misrano xa kem mo banen nen min hanu benu gakkinanga min hani tan nankati birene tay yo qawgo hobe kinni shabab nu ngako ke gada kebe ko qarangendi maka khortin na buru murien o hay kenya kiendi lenki nan qara me ngamul ndaga Amerique ngamul ndaga France ngamul ndaga Espagne ngamul ndaga Italie donc kenga na kendo tuwa ko ke murien ngana ran amma kenga na jitandi awa kha angada raga nanti na tuwa ko ke muru ke suwa kane Allah nda windo sa hankini ngado tuwa kebe ga giran kane amma mulanga dangine o go tele o ga qaranga Bamako Youssouf Diaby ma khawa wakati be ngemme njanguntul lenki ga dangi ngai ga daga France nkenan duguten kharange Bamako nan daga Misra nan duguta Misra kharange na nyilerni France na bourse na nyilerni France na lo université nga nin séjour kita ni yogonu ni clandestin ko ay tintima ini refule nin to alors que nke idangi nga Bamako
iya no ngame kaitin ti ma ankeri nga rindim visa nya linda kaitin kita nya étudiant nga kaitin ma nga daga na lini nke ya khinin to étudiant ko nyati nda sino tammi nya nga daga na lini de France voilà bon donc nya université Créteil no nga du tam misra xala nga licence ndaga inscrit no nga khadi idi mutu classe de licence mais ada nyim français ma khoto idi ngara mise à niveau nga donc nda sino sikenya kendi minga niveau amélioré en français ndi bon continuer nda licence kita Créteil en sciences de l'éducation bon donc nda ken dabari nda xarangu den ka jopa nga xarangu ni fayuma parce que comme nationalité kan tam magal anta bourse kita men alla gollinike voilà nga xarangu ni fayuma donc ni arabe ke arabe nya xarangu ni comment nga nay fayu kuy bon akhenu ko yogonari tin xarangu ni nahwnga yogona tin xarangu fiqunga yogonari tajwid xarangu idan yogon wa tafsir bon ni montré fayenga ida non kem fay carré 2016 kay 1996 voilà donc ni daga na Gambetta ba Edouard Branly grand péché ni imam nga grand péché ado Gambetta ni saleneti ku fayu suinonga voilà bon donc kera sala kharo hana ni mesali Gambetta wo ngida ni alma mi ngano be gilingari tan dal mama ko kini bon nga ni tafsir ngakini fayenga grand péché bo kun kay la gari alma ma kon kinni ngagari ni men dakini men jange dukure kenya hay saniti asa say menon grand péché adefu fay bo donc pour dire que ndake wucce su ñano nga mais ken xarange no xondi anna ñini soro yogon wadi kon qortinto ñani hatta yogon dari tan ni xarangu tafsir nga France no nga andari nan tan ni xarangu an nga na tana xotten ko muskila nga ma ka fi nutq bil harf nutqan sahihan donc an yogonu tawjihna nanti la budda una ñile kati annati yogoda ngo ñile kati mutala wata yo ndaga kati fiqo ngo ndaga tilawa nga ineqe kunga tini no ike mari ko qara raben kan duro ke ko ngela laf anani ketan kem pamulla na manhaji nyakina nanti katanga kiyene mawad dini anu kutubu din aw to kutubu loganu bo izan ke sunya ogani kilebe ko ini gelino ngo o daga harado anni yogoni ni awa almami nimme lakin mushkila nga maka finnat bon kena ken tunga ni darsu benu kinni Gambetta fay nga ni darsu kinni khirsi yogo nu ñirini asati bo imam nu ñani e ganari ngari nga tajwid darsu kinni nga naro makharij al huruf ndi nutq suratul fatiha na amsila nu ñogo nu baganda no gondi kan yan bahirun ikaw finia parce que déjà ngana kalima nu hilli sahananti hada an nutq bi hada الشكل خطا يغير المعنى والصحيح هو هذا إذن ولا ضالين ولا دالين لا بكون دي منو أنا نتي عليم أنا نتي أليم دونك أليم دو عليم المعنى يتغير إذن كم منو أنا يكني أنا سببي ada sergabe futu nanti vraiment on a ñille kati dirasa manhajiyan ona qottum ko nutqan sahihan ana mana nuliti aheti nanti nga dunya na arabe tajwid ke yogo na raga nga du bukan ta ko na to dunya na ko arabe qarange la an qottu ko kono bi shakl yu'ti al ma'na al haqiqi mais nga ko tan ni nanti na ko kundunga daga na ta c'est vrai anda qaranga da qarake be la zan balehi parce que akenda qara kundunyi nga da qaram ko siren ngari nanti kiana manan kinni yo ke khanya sababu bo oga da seregabe France ni menonga na kita na qara lengabe kita na ñille hinu ko kurumba ko ni dagan ayille qarange ke tullono hogabe nan ñille kati nahonga na ñille kati sarfunga na ñille kati tajwid nunga ni na do na makanya taw tafsir ke kono ta xotti ko awre ko anani xotti ko ni mo ko sere ñi melante idan ku xoninya sababu nuy ado dema parce que ngeta qarangu den jopa gelinga daga France nunga bon ngeta daga nunga 90 ke atro daga nunga depuis 90 parce que nduguta 90 91 ani ngarono ngarotani nda université njopana na uto 91 ma 99 ñino ñi 99 ani ngari yere keta ngada hari yere khangari ni bon cheikh nga rahimahullah al walid bon aghania khante bon voilà donc mek daiman ani kharange mulanya sababu nga daga misra parce que gelinga duguta nga nyamul na li nandaga France nandaga koma suga mulan daga mo be atinda la da yanga telle ike ga hobe mulan nan khara nan kontina kharange idan anya ginyo ko kati kharange nga buruburu hari nga ni misra me bon
nga sani nkile ngadi nga kulliya sana sani fil kulliya ako ku kulliya 4 sanawat normalement qaw équivalent de maîtrise ni parce que kulliya ni 3 ans saoudien mais misra Jami al-Azhar sino nakati ani ko gagné wakati be mais nga da kanun na li bon ti sa hinu ko to ngari na dema atila la ngi xabaru na Allah ma continent karam bon on continue kem mo khadi nga daga misra nga daga France Allah danya bon nda tasjil nya jamia nga lina li visa mutuere normal pour nandaga en tant qu'étudiant bon non nga khadi agnin tasjil na toujours mais wakati rikinyati ndanga ni eskantari ni madrasa siginti donc madrasa ke mesigiyan qasabu nya walidni kenya ci wojonga madrasa ke tokhna madrasa Jibril Sakho al Muhammadiya bo jonga jamma gen kundanye onil wasni no parce que wandi kanu ngimpa ba ma gi gérer ni da o mare mo ben ko qalsu ngala kata gi kanu ko bana gi tagana ati antari nona kaygo taga ka tagantongo ma khayre ubi ci rolu wasi an nanya madrasa nga parce que nanda ka kharama misra na nyiler ni taxu France bo kana yo arit kem ma nyagal linga dangan bon ti ko ngiri misra sembe duranto di bon ngana irini il faut kana honno ko men na har dingira kita nyimme dangani bon nakati taxon ya ati me na duro khoton na kenya nyi hadafu mako bon alla ranya bon nda mo ko gemundi minga perene na li bon nanti sasa bon lanta dingira ko bono kha ona no kutul wasinga nda no ko yogo ka kay menyim pa ba maka donc non ngutu presque sino tam de siko génération hana be nganya di kharalem panon ci bogu no nyi bon nga girno nga 2013 yani ken qado sana 11 ans nga yille na daga safko hay no ko kebe haruna ho kara ke no nyi bon non ken non kani ma placer ma khayille non ka kinno nanti la nya waqf fi sabilillah bon donc kembere nga madrasa ke wa jopananda baba to nyaray parce que andim pousser nga gili France ken nalli ken nyaaga masaha ke tayu wande naburu nga maka wande gollu yogul nga maka bon tin nalli taw ngedin carte séjour nyalli na France wala nalli taw en papa wure bon donc hari cerega biya hinna ken ko non nanti ndata de yenya parce que à 35 ans ndanga France wala nalli lemna mbucine amel mu ngi wa golini wa en séjour ngi maka bon ti la nke wali de agara tadhiya be nyadi mbattenga bon il faut nalli katiga maka daga wandi nabure bono ndama Allah dindema li ngari maritime ngarono gouvernement golleti khangari ta Cheikh Abdoulaye Ba rahimahullah ngari yanyo kanere bon tinkeri ngadi shahadan ko ati bon ambugu tarbiya nyedi aka ko nyakaramu de education ni bon Allah warono concours nu ngayre bon ti antinke nyamulan nallo falah ma o imme marakis nu ko yogona ita nakaramundi ata gelangana anga talita ta kampa bawre angana ro kundisu anta inantanga be nyawutu parce que angana soba 8h ma midi nelle 3h ma 17h bo kangana hukuma ke kita kenke aranya na leru hilitan na yanka anna rampa ba soro abito siki bane ko en no ko to kutu ko so anyi ma honi bo donc a khusanta ke irshad kininga antin na kenki takamo a tampakari anke pakari sasa septembre no nyati octobre examen nga nyana iga soro mutu khasan sinyende kamu hilli sere kamero tankarga sere na soro nakati ma soro karga out ti he anti ya cheikh anti ken qoten de bo ati peka ko hilli banan to de kayti nun déposer ndenga gelalla ga yan nan kayti nun ko ma men ni déposer bo anti ustad kenya ken ke c'est pas l'appel ati shimbu ya Muhammad ane kele Muhammad men jangi ni buruk ati ya Muhammad ay say anga ma kitam me gabe sere be ga dabar yere soro tan no khati tanu karga sere gabe o ma khayre da dabar tan no khati yalla karga ma kitana men bonon dina anga ma kita naro madrasa banundi wala manga golle be tan dabar ni ya hube dam papa so go nenga na bo Allah da nyanki xusan taro kenyati lo kendi ida soro tambe no khata wutu nyakara gandi nyari ken kay bon ti Allah ken kada nyin ci suru ngim maka ke da tadhiya nyanti na li tarim papa wure hukuma kay le place ki nga khati bo nyi maka keta bo nga gili France nga ni soro ben ko xaram kunti nga saxo andole mun xamun den nga may e commencé hamu nga bakore intime wade nya awla bon tim pa wa xalle ado lemun ko xaram ndey peut-être lemun ko dinke ngantay peut-être na Allah nyaga ne sere ju hube kan xaram dinke men nako wallem pa wa xawre yo keta kenke xana yam yo iti gelanga na kinyesu o ko amul la gelanga na kati place ki tahar luwasi mo kuy menatu go wore mu ngala kata wala kharal la ke khasaba bu ñim xanya ko be saranu ben ga ñim xanu parent d'élève nu benu nga ñi xala ñi daga na ma courneuve nga daga na xamuti ida meñi nga nanti na duro xoton na dingira muru a jonko nga nya hoye
na bon ke ko santa jamma gan wutu kundo ay voilà donc na joppa lemunu ngari ni gari voilà lemunu ngaki nyane makame do holem ni voilà alhamdulillah serega be buku ko lemna ngabe o maka France ho gabe o maka misranu voilà jamana ke ken on ta haqimetu malindi murtane aswani gambi voilà bon donc kembere ngaketa nyakundo ay bon alla do dema voilà kwani aqall ma yumkin wala hallan tasukono kha bo ga fonnu ko benuko bo na alla nyagata sarano ko khoni da dulo khoto kenya ci alla ko santara nya bo to sarano ko lisu to ko santara garo madrasa nga kenya sababu yoda nguni ke kay li ñi ñankin noy voilà donc o ga ni jam gen oda to Muhammad Jibril école madrasa Jibril sa xol Muhammadiya o ga daga dore oda nya mujamma nga awsa akenni complexe ni bon o gani tino nya madrasa hajja kartum ito na nya mujamma nga alla wa kharangel lona di alla meccun curona di formation professionnelle nun cura dabar ni kapay kenya ni awsa min al madrasa voilà bo donc ko santati keta ke alla ndo no nya kuncura rona no kondi voilà hilalla ko ni tahfiz ngay bo système ke xabe agara ta ako do système kenya système donc beaucoup plus élargi parce que au français karanga o arabe karanga o qur'an tangan bo lemne nganari ana qur'an tangan oni qur'an ke bana kam yo qodani génération hanabe go bugi ga France sarana to dangani est ce que ranta français kapi ma parce que ga qur'an ke ga français ke sigindi ga daga ho gabe makati intégrer le système général ke di éducatif de la France donc ga kinyeno nga pour na intégrer na lo France système ke di bo adanya anke ni ibtidaiya ni an qawin kinye idadiyan man idadiyan win kinye sana ya Allah takarona inande ngene formation a plomberie nundo électricité nundo hotana no métier tanay donc an sino hilinya tan nan diplôme kitan na golli bo wala ito ngani ona yanda ken yaxtra o ti bo ken ngani ona français ka bo oga français qarono to rantanya na français ka bane ona araben ka yo Allah kusantanya odi hilli surondi kedi bo ka charge ko ten ni khoni ado markaz kutun taban parce que angana anga arabe bana xaram anga arabe xaram mo no bana tutu ga debe gay bo angana français xaram mo no mutu anyi landa arabe xaram mo no mutu bo kencu ni charge ni ado khadi waqt ki khat taqsim al waqt bo ken qa labud min takhtit tarbawi li hada na waqt ki qancheniha waqt lamane be ga kite iga kenya na qur'ana kam ken ken na qur'ana bane yoku da fajiri nya sugandi na fajiri ado nelle ado wuro ken na muraja ambane mais fajiri ken qur'ana bane ne len kay la khasra ndo futron na ken kan qur'ana bane yo ka kiyeke kutendi 8h ke do 13h na wala kenya tagandi qism al awwal français qism al thani al arabi ikhtiyar nga sarana ma sarana yo warati ni ken amul leere men qur'ana bane fay boda ken ka faslu khas ndabar li tahfid faqat bo parce que yogo wada kenti kena mulayre men makati arabe do français suy donc kembere ngoda khudu nya li hada al ikhtiyar nanti ba kena ken qaf majalu liti bo c'est un peu technique nak khangana dabari aranya na lemunu benu ko qur'ana ke bane yen jono nan ko to ko benu ko français ndo yo ka ku benu ka giri français intamul la parce que lemunu ko menta du ngeni dangani nanti na français ke wara bo donc ini wara yi wa français qaranga ini wakati takandi ka français ke ken ke aga nyonya qur'ana ke ni forcé ni na français qara na qur'ana ka yo système ke no ma kundo ay bo alla do de ma khoni lemna ngabe bagano khondi système ke oga jopana me oti sana tajribiya ni o ha essene est-ce que watel anna qur'ana tanga anna araben qara anna français qara bo markaz gabe da simaranta daga na khoda ni lemnu benu hammingi so bengi do do khotengi i haqqale linga ngani kuntelle ka ho wadi sange nyana so bentay kunna honna uto qur'ana di français ke do arabe ke haji tandini mak bo kaga nyonya ke angana hari bakka mangara nokkus kenkita angatini ado qur'ana ken nyogo daga adi français ngadi arabe daga ya no maka ke mo gadi ko ke ana kana en poma cheikh yoro bena ka tina ngara no kude ko anga ni kumba oui wa hadi no kaga hukuma garani kam karangin oui hukuma ken na arabe nya kharangundinia har sa san no nyi parce que har sa sam pay lycée Ablaye Sadji gouvernement lycée ñani même ça so ko copine ñi ma ngi corriger ni gani composition beni daru ko composition ben dabarni boy watele ma bac ma huben ko tele shahada sanawiya mais okuna arabe ñakiniya qa ona sharhini danga bil français ñi
bon angana arabe ke kinai bon nokunu wadi tarjama ngai anna nasun kini bil arabi yutarjima bil français ou bien anna kini bil français yutarjim bil arabi comme ana mulla na interprète nu ado soro ben wega traduction nu dabarni voilà donc anani ibe gamulla na loken anna mabadi kini fi lugha al arabiyya donc anani araga ta'bir nyana al hiwar wa ta'bir bil lugha al arabiyya bon le munu ben comme iga anglais kono parce que ina français karami wa anglais kapay iwa espagnol karanga iwa portugais karanga be ina arabe ka khawtu ka lugha thaniya deuxième langue vivante igatina da nga LV2 ni al lugha thaniya al hayya deuxième langue vivante voilà kunya no wa ken karangu dini non ki hotel le kenya karangu lugha mbana nanga karangu dini mais ça système ke ida Sénégal système ida ulum dinia non karondi sas bon Ablaye Wade kataga gilli hada min mahasinihi 2002 ki ada rondi nanti sasa wala chrétien ngi dinan karanga ina kara mais silamen on ka adagi da ngani kha ina ulum islamiyya nunal sasa fiqh nga karanga tauhid nga karanga mustalahul hadith nga karanga tarikh asu karanga école hukuma nga wala système wala kenya ni sasa kitabu hillani maga al-lugha al-arabiyya wa at-tarbiyya ad-diniyya isu kitabu ngim maga yakun hi hay saqim biro kedi men ho kedi يعني ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله mani micro nonti vraiment alhamdulillah o sewa siro woro shianga diga parce que kenya ni wakasu andu to ananga natawu anago dulle ngo serenga ngana igeta wa dulle na buganga agaru to ananga natawu tawra an hagabga bakitari na ke yugo bo haru gama rasul de tani ngani sheikh en kare france di almama gunya magadi kaytinya ne na tawire yo wakati ngilo kenge he sheikh ngalla ni nasiha kinni sunungan to ana gabe ano maga ngimmo kendide o ta ondongo france ewa kedan tadunga kono mo beri ngani yo ndari sungun perdori renga keda ewa sheikh na do nyora Allah ro saba gemne bese vraiment ora na gabga kida masala ken won ngani yo ka wakati ki ana wakati lirinteni ona Allah nyaga Allah na wugilendo sankero sheikh nga no ya gen dallandari ado to anu cukko mantu ewa keda teringa nanundo henda no berugo ngali o nan nasaynu ku teringa e wona application li tahale at-tatbiq kenya ni golle ke yalla no sahaba gem ngani bihi ajma'in o nyagalin tonyani odo o faba ya faita gunu mekamma ageno faba Muhammad Jibril Sago sorobe ni sonin kara igere batten to aywa kofonga iga sigira khoroyi iyo inshallah taala ode imam Ibrahim Tunkara e dome oda khibare masala danga ogeri atona jo fe cheikh nga ona wori aywa inshallah gelli cheikh question be gam makati cheikh nga ona micro njo fande inshallah Allah gano da wim putunu na brekero da winga ade ikorenga cheikh ana asu afayke adu maga yankante adi du khenche beswa alhamdulillah ado khanu khadi alhamdulillah oda la nyaga Allah gano di wurugindini na odituga ni dallandi ko foke kane ya rabbal alamin ويكن إمامنا أيوة إن شاء الله بالعالمين وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله ومن والاه ونتو هبارنا نارو الشيخ نغني الشيخ ساونتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوا أوسي وانتو دكاري نو الشيخ نغري يو نغرا الشيخ نغري نتوكي مودلا يو نغرا نغري قولين تاتو نقوبانا ميودو منا مينغري لا أدري من نقوبانا الحمد لله yo sheikh ngandan pin ko dalla ya mem to ga yang kanu ko kana ada karla ko ya kenda o ma yang kaylo e andi kenga alhamdulillah o ka ju sirani kenga to anu ci gran ko ren siri o susde ken woni ngani be jadi sonin kan to ana qoru kuriga to nda ken qusu o ganda to na to ho dingara sudi an kawo no tangu to na daga awa ajura na tirndi bono ko kharle mu nyai donc to ana ngo kanona gemana kunyi na nasahinu na kumundaya ago walla kille mo be dingani o garay wona ganen ci jini haro ko mo kunyu kun khalle kay ono na ganen ci honne na honya kun khalle kedi bawni ya wanda kunanti awa otini wujunun jatu nya kubeno bo khalle kay alhamdulillah yo nci mari haro ma ken sarakatu jari an ko to anan dingara ke ora te rono orde te ora korno dinan pi dingani alaikum salam ewa kenya ni bawno nde to anan dingara ngoro te to na to awdi gabe ko ona kenya terin kanona profiter agoro noron kula obe kinoya angabala mo ku harle maro menu benu gore zonu ku kama una nyaaga gadi ngani bana ka wona ga nyangari kanu kuna nyaado halle ya ngamala asafan na honu ngari gore zonu ku kama hala dingani winna ngoro ragana
banu tuwagu duran piti wakinni awa kuñi manu sankinte no soro tar sankinni du wata wa faranga ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo kem manam ma wonda ke yere awa na occasion kita na cheikh ngari yo onam dana teringa kenya yi verba garay nurun kullo be kinnoya banu na tollo tirni kusudi arani ni wakati ngo ma cheikh lirindi buru ma garo walla kille mo be ngani tuwagu karlem man nan kawa kan killu to garay sabatini karlema kam mo karlema nganta fitna siri jimare har kutirno hilli cheikh nganda kun kino yawde mana siri Allah noro sahaba gemni har so do nyana o cheikh nangani adu to anu cuko mante Allah no gillono sankino duya warana ngane cité be nya dine ke wa sankenga Allah nu to ga barajenga adu saranu do saranu charona suko mante bawne kenni hiya na han ko ngani siri hada wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wana la tiga den cuwa ke angal la danga ona sallallahu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembere ngona ta khasuka manten bismillah ustad Harun Gaku ado ustad Ibrahim Tunkara ado jama kuttencu agabenu ga daga tanu mutu ke ngalla gananya na baranya fil mutazawirin billah fillah soro ben ko me jurana ti Allah tan cakka sogo dawto Allah ganna sunya baraje na daraja nungurgi ho ga yankan Allah ganna nya junubu no qafari damen ho ga da me jura mo ko be Allah ganno nyaw ga me jura nar janna no kondi ke ngana dangi ya ga question ben ko question nyani lakin ana swawtu ana swa kapame dina ke me sujjo peranni to ko ni ko ka sugatu mo ko be hada maram me dina no kondi anga tinnan challi nan ko to soro nga sallini khotiya to ko ngare angana to ko kita rakanu hilli salli seronto am pasu kamera ka salli anani woy be ndo defon ngana ko angana tanga da sumu anga sumuna kibe ga bonondi ni kuntuwa an cumen naka angana da hije golle su dina ken gondi anna ututu ko ni Allah jonga qur'an amati muhammad nga foto na so ga heti iqra a jope iqra bisu kentu donc qaraki kita mushkilan nan na meni kharang anga kebe kharanga tandangan iqra bismi rabbik alladhi khalaq khara ka anka man to nanye aga nyori na awreni foga be to anon da sharanga ben ko ngakam donc non nga mama fo limme ko ati iqra bismi rabbik donc kharange ken gondi anka man to nanyori awreni anka man ki anga ho kharanga anka man kanu yen nanye aga dan nyori andi nan kharangenti anduna kharangenti ampo ho atuka nan tallan ta fofo nyana dina ken no ko ndaga hete kharangeni itan joppete kharangeni hila ho anga nyana joppete kharangeni silama khonchu susu to nyana sukane bo ken to kha aranta kitene illa bi shurut bonda si maga keso hilandi ken kenya kharanke ken wajibinda farla ko ma jero go rono ken de tayin tunga be be nyani atu inten kan nanti dina po ho ni kharangeni me kharangi ke ka kitene kam mo ko kharangi ta kitene إلا قويت توانو غراكم كو إلا بستة على لا تنالوا العلم إلا بستة يغتني التعليم المتعلم كما قطنتسو زكاة وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان إذن فين كتمي أنني دهون دي تناناتين سبريه أنن دو مقا ينقى أنن وچنغ بنياكم موكو موندو بدي ساسا أونو موندي رابيد نيدا سخورتين تين أنت نتوغو كسو كتا جوجل إنترنت mais ko heti to ko ya cheikh parce que non anke tout le zaman kel laqan taqadi anda ken sharti ken qanuti parce que anke tia tout de suite inda keso be ko on to ana tirndini inta telo ustad ngani la mustadum pay portable ni subhanallah itanda zakat wa sabr istibar keso ni anna du kilifina chabari na munya et puis anna to ko mutu qadi tuana nyama khastere be an chukunte nga dinan parce que har son ngo ngata qaram mo awreni qara amko anan qaram ndi donc amko awreni na amko ada qarang ke qara me ajikutay a birana kam ngana ngari nga dina ke tunadi nanti dina ncerenyen me aga nani to ko ke bane na kala qenda anta golini la idan annani anna qudwan qakita to xunti kenyani ga qara lanu nyimigi sugandi anna lemmen dengen noqube dina ngama إذا إمام مالك يقول علمه أدبك قبل علمك
ana lemmen kinni serenga ana jikku ke hila khara parce que Allah imeda ko suratul jumaa no kon yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim tazkiya gantanonga kitab ke do hikma ke bane ma wase la hikman cu kono la question cu jabi ngana to ko su ko la tirndi ngana tirndi nan jabi to ko ngam me hikma aha yuzakkihim tazkiya ke men idan da simmanonga na to ko anna muru tuwana nga kenni bane anna muru dina gumenga kebiga to ko ke aga birana a kitaben kama o sunnan kama anna ken qasugo ndede surtout ke wakati be di sasa اختلط الحابل بالنابل دونك كمبرنا كتا اسوان نيا بي بي وتو بنت تو خو ريزو سوسو نيا ساسا هو هوندا هونتو تان كنا يسيتن دباري دونك انغا كونو بي علم وبغير علم اذا نون كتا انكن تاخو مان دغا ناوتو كوي ما غناي تو خو بي ان تاخو انا كتابن قرا من الجلد الى الجلد ادنا صفانو اللي خراتن نان كالا لدو ان دنيا انكن مفتيغا اذا كيغا توانو لينكونا كنصيحه كني لمنو nanti qarange daga katti tuwanonga anna kitabe nya khere khere anna kitabe ke qarana famu anga man ko be famu kinye tuwanonga ya mais maka tan qaram ko nya google do internet ya kun de mandano ya waxo dictionnaire nga sere mak français dictionnaire nga suma mais man ne o ganto de tinta ona dictionnaire kene ona o rem nga en campé dictionnaire nga men tampa day kina qaram ko ni ba qaram ko ke dictionnaire ke anga mo ko be ha manga na dictionnaire nan de ma xottu hilli mais anga ma har kempa ma pay len ka ta qaram ko ke xala ga ko man إذن ده سموخا كمان هجية لمن بيجنا قطوانا سو أنا بتكي قطوا غمورانا سو أنا نقوا أنا بتكي بما كنيا سيرة سوي أنا أستاذي أنا نتكلم أستاذي إنكي محمد جبريل ساقون تين اللينكي أنا إنكان تهوت دين أنت دار دونك أنا رجعنا دائما ننتين تهوت كيني توانو تقول لمن يدعي علما ومعرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء عرفت شيئا بالمفرد وغابت عنك أشياء بالجمع serebe gana titwa gorengi ma akara tanda banetu metamuru karago makamia hal bitin anta kuntu idan fawqa kulli dhi alla yimti fawqa kulli dhi ilmin alim aylatin wa ma utitu min al ilmi illa bizananyeme donc tuwago angana kito kita anke ganati bahru nyana nga inati la am selle ke antanga da soti o tu bahru ndi andu kebe ga giri anto ko ke xaqanchu ni kenyi anke nda hoto anka parlement da hoto anka parlement da hoto angana ndu makayang angani ko ma me anna hoga be kita khangana tanya na hotu nan qoto duna suy kebe kurun tengana raho ngera nyana sa tan anna ne khiyoy akama ngana se sa anna darse ko ta khalle ken khot izan awrene tuwa ko murana ma khane ko sersi haral len charantel la daga na terinke no khoyoy ana ayo go terinka sere go ma khana rana ko anke na ile darsu kitama kha izan awrene kesu al khudu wa tawadu fi talab al ilm qaram qara keni nasiha yoga kinni o yoga kinna gay nanti serenke maka kawo du ang mustawa ngana ke doctora ni menyam maka doctora anda janiba auto min al-ilm takhassus في نوعيه خاصه ما اسك anda doctora kita في كل العلوم anda kita في الحديث في التفسير في الفقه في اللغه ما اسك anda kita في جميع المواد لا ابدا اذا او خطا دائما anda وما اوتيت من العلم الا كان نو دونك كمبر نغوناتي تواضع ادو خدان نتاغي الى المراجع الاصليه والعلم بالتعلم والفقه بالتفقه من الشيوخ العلماء الذين يقتدى بهم أن وتتوانو بنو أنغتون ننتي هو منهج كما منهج السلف الصالح الكتاب والسنة أنغنا توانو تتوانو مخ أنغنا توانو كتاب نيتي كتابك أنغ ما هامو أني مبانة جهود أنغ ما نقبه هم دونك أنغ خطون كم أنغنا وتتوانو نيامخا ما شاء الله gelli tuana gana hube ko nandanga maham kinye tuana tan na talambanga nandanga abadan na sababu nyake yo kiani bil khulasa o gamullo na hube ko nanti tuwa gon ken kem mi antata angara fofu muruduna no khondi tuwa gon akam voilà donc kembere nga ken tuwa ko khanga na kita ona la nyaga na ta alam puguti allan kanen parce que anda tuwa gon kita anda allan kanen kita inna akramakum indallahi atqakum donc kembere nga kita anka ho akramu parce que an tuwa gon dangirndi taqwa li ada kinyandi خلاص عندي سكتة الله كنا كن يوم سلام وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين